ayishumi amaqembu azoqhudelana. I-top 16 izocala Friday and Saturday. Kuthi Sunday kube i-last 8. Kuthi Monday kube semi-final and final. Sinama team qualified to last 16 is ama team ayi-2 ase Bramfischer, which is i-Bramfischer Eagles ne Home Lion. Sibe nama team ase Vala ayi-2 kwi-G Stars by Fire by Force. Sibe nama team from Etembisa like The Rock. Sibe ne KFF. Amaningi lama team la I-16 and any team can win. Le midlalo izoqala ngama-quarter finals kuze ama-semi-finals bese kuba ke ngwamanqamu ngomsombuluko. Umdlalo ovelele uklonyeliswa ngempuphu. Ubuyaphi lo mqondo wempuphu? You know, sometimes wenza izinto kumele ufuna ukuba special, wenza into yakho engayenza omunye umuntu. Ngibonile abantu bayenza izinto mina ngaza nengqondo ukuthi hayi no ayithi ngithenga impuphu ngipisane ngayo. I-man of the match since iqale from last 64 silokhu skipper 12.5 kg empuphu to each player, not only player man of the match. Nama supporters siyabiza nje sithi khaba ibhola umuntu ukhaba ibhola uzupha impuphu. Impuphu ayizamzana neshebunyana nje tatane. Hayi tatane. Isishebo siyafuneka lo wena if kuno umuntu obukele la kule TV azi ukuthi angasupporta, you welcome to come and support us. We need i-bribe pack as top up kule mpuphu le. Umgqugquzeli walemidlalo wethembisa ingcwenga yebhola lasekasi.